guys, welcome back to my YouTube channel. Ito, so karon guys is back to front camera. Charis. Ito guys, naami karon sa Kagting. So kung anong naami diri, tagnaa dito. So atong likod guys, is nice kayang view. But for me guys, is murag for me ra pud ha. Di comfortable. Di ko comfortable. Bi magsusi ko sila ang dagat diri. Ay no ana po'y gagmay. Ana pang bata na siya. Dali lapita. Murag ni agian pero sa tong Baguio na. Okay naman po siya. Basta di mo taas pag tubig. So sa Kagting, for today's vlog, we're celebrating birthday ni Mama Mati. So ika 64th birthday niya. So atong obserbaran ug unsay sulod niya panghitabo diri. Murag bongga ni si adto dapit guys. Kisak to guys. Nagugot-bot man si dito si ma'am. Nami kahilang kuan bundok diri. O si atong picturean. Bro, naguba na siya, na damage ni siya guys pag bagyo siguro. Kinaman na CR guro ni 1910 pag bagyo ni ba. Damage. Ubas man. Lay bugnaw. Bitok to, bitok. May init. Grabe ate Isil, oy. Kigul man. Ibang ikuan ng long. Ramat long.